दुना सरुक याबिनबा निंसिंगजरी खंगंजरीबा आरामबम सागैगी पिबारे आरामबम साउवा मदी आरामबम सामू अकुप्पा मरोल खंगबिनिंगबसिंगना मखादा पीरिबा कॉन्टैक्ट नंबर असिदा कॉल तोबियु 9402667300 अमुक्का हना 9402667300। अहानबदा मरु ओइबा पाव मिखल नुमित निफुगा निथोइनी खक्ता ngairabasु वैक्सीन चादा 53.3 हेना कापथोक्ट्रे पॉजिटिव अमसुंग पॉजिटिविटी की चांग लेप्तना हेंगलकपदगी मियाम पुनबा याबगी मसिंग नहौनना लाउथोक्रे इंडोर हॉल सिंगदा मियोय 50 हेना तिनबा यारोय हाइरे नौना मियोय अनि लाइखिद्रे मियोय 159 कोविड पॉजिटिव ओइरे मणिपुरी सिनेमा न चाही 50 सुरकबगी थौरम इम्फाल दा सिनेमा हॉल अमदगी हेना फिल्म कापट्रे मणिपुरी सिनेमा की खोंगसत लेपखिगदौरे हाइरे ECI न थिंगजिलकपा मिखल की फिजिकल रैली रोड शो सिंग जनवरी 22 फाउबा सांगदोक हनख्रे उत्तर प्रदेश के हानबा मसुंगनी सुबह फेज की मिखल की दमक बीजेपी की मिरेप सिंह लाउथोक्रे हाइरे बीजेपी की टिकेट की वहाउदा अमुकसु वारु नोंजु थोलकदौरिब्रा हाइबा वाहंग लाक्ले अनोबा खुंद्राकपम बीजेपी मंडल ऑफिशियल ओइना मसक खंगदे बीजेपी ना अथुबा मतमदा सेंगदोकदबनी हाइना कदागी माइकैदगी फोंदोरकले खुंद्राकपम की टिकेट फंगबा मियोयदा पुलप सौगतना बवारेप नरे हाइना मंडल की माइकैदगी सु फोंदोरकले लैबाक असिगी ओइना नौना सेल नमलकपदा मणिपुरी लोल अमसुंग मयेक यावरगनी हाइना राज्य सभा की एमपी सु ओरिबा निंगथौ लेसेंबा छना जावबना फोंदोक्रे बीजेपी की लेंगा ख्वाइदगी मचिन थीबा लेंगाकनी बीजेपी लेंगाक न थाजबा पिखिबसिंग कया यामना थबकता ओंथोखरबगे हाइबा खंगहलु हाइना एमएलए के मेघचंद्रना फोंदोरकले अमरोमदा एमएलए के मेघचंद्र पार्टी टिकेट की फॉर्म पिसिनख्रे इंडियन आर्मी की अनोबा यूनिफॉर्म सिंदोकपा होख्रे कबोई फुरुप की गान गाय कुमाई होख्रे अमत ओइना पुनसिनदुना पांगथोकलाबदी हेना मसक थोकनी हाइना आरके रंजनना फोंदोरकले मयाई लंबी सटडाउन की खोंजंग असिदगी चथाबा हौरगनी हाइना जेएससी की माइकेदगी फोंदोरकले अमदी हौखिबा कुमजा इंग 2019 दा जापान की कोनुंग टोक्यो दा पांगथोखिबा टोक्यो ओलंपिक्स 2020 दा वेटलिफ्टिंग मसाना दा सिल्वर मेडल फंगलखरबी साइखो मीराबाई चनु ngरang मणिपुर पुलिस दा एडिशनल एसपी स्पोर्ट्स ओइना थौपुबा हौख्रे खुरमजरी मॉर्निंग न्यूज़पेपर रीडिंग ताबिरिबा सिंगबो पुष्पारानी लाइसोमना तराम नोकजरी
ngasi waksing gi tara mari ni panba inglising ani kungani thoi January 13 nomaijing numit asigi maru oiba pausing chandok na pijari Manipur da haukiba numit kharani asida covid positive oibagi sang leptana hengalakpa amadi Omicron variant gi case nongna thengnarakliba asigi yenglaga ahenba section thorang Manipur lengakna anoba kanglon ama semkhre Manipur lengaki secretary su odiba state disaster management authority gi state executive committee gi chairman Dr Rajesh Kumar na khuyek piduna thadorak pacherol amana hai khongthang asi state asida test positivity ratio wangkhalakliba amadi Omicron gi case nongna thengnarakliba sigi yenglaga Disaster Management Act Inglising ani manga gi section 20/2 A gi makhada anoba kanglon asi semkhibane kanglon asigi matung ina indoor hall amadi closed space singda yamlabada miyoy yangkhaidagi hena tinba yaroi loinana apikpa hall singi oinati hall adugi apunba seat capacity gi chada yangkhai tamak mi punba yagane lamhang natraga open space gi oina yamlabada miyoy chani dagi hena tinba yaroi miyam tinba maphamda saruk yaba lakliba miyamna tangai fadana face mask upa social distancing ngakpa madi hand sanitizer sizinabana chingba covid appropriate behavior sing mapung phana ngakna chatkadabani karigumba kanglon gi wangmada thabak chatharamba thengnarapati logi oiba lokhatpham thokpa action sing lokhatkani haidi nauna semliba kanglon asi state asigi district khudingmakta mapung phana ngakna chatlananaba maririnaba district magistrate amadi superintendent of police singna akanba mityang sanggadabani hariba kanglon asi election commission of India na miyam punbagi anoba kanglon ama thoktriba phawba chatnagani haidi nakal amaromda Manipur da haukhiba pungkunga mari asigi manungda sample 2,235 test tawbada miyoi 129 covid positive oiba thengnaduna positivity rate 8.1 laire nongna positive oiba thengnakrabasing asi tharaga state asigi apunba covid positive oikhiba missing lakh ama 13,968 yaukhre Manipuri cinema na chahi yangkhai surakpagi chahi ama chumna thoram pangthoklingai manung asida Imphal da cinema hall amadagi hena film kaptre Manipur gi commercial film gi khongjat matam amada hektamak lepkhiba yabagi akiba laire matam amada Manipur da lariba tongan ba cinema hall sing asida mina chikna chaina bangamdana yengnaramba adu haukhiba chahi 10 rom gi mamangdagi mi yengba lakpagi sang hantharaktuna hall sing mathang musilakpa thengnari asigumba cherak asida covid-19 gi laichat laksinba sina Manipuri cinema gi khongjat asida hena laibak thihalle state asida cinema hall chalariba miyoi singi apunba body ama oriba United Cine Exhibitor Association of Manipur dagi phangba report amagi matung ina matam kharagi mamangda state asida cinema hall ama oibagi machak mathum suna yawba hall Manifugi mathakta lairami adubo haujikti chada yangkhai gi mathakta hantharaktuna association asida register tawba hall nifugatare romtamak ngaisilakle mahausadagi hauna Imphal da leiba cinema hall sing asida miyoi kullom amadi khara pikpa haibadi Imphal gi khara thapa mapham singda leiba cinema hall singdana yamdrabada miyoi manga dagi tadana thabak piramba ngamlambani adubo haukhiba chahi 10 romgi mamangdugi cinema hall sing asida mi yengba laknabagi chang tapna hantharaktuna hall sing asi chalaiba ngamnaraktabani masina maram oituna Imphal mayol da leiba hall ayamba shopping mall dukana singba onthoknakhre asigumba cherak asida covid-19 gi laichat amuk laksinduna cinema kapa namba utpana chingbada athingba laisin-khiba asina su hall sing asibu chalairiba amadi maduda thabak tawduna leiramba miyoi singna sinpham hongkhinabagi yamna chawba maram ama oire
Asigumba fiba masida state asigi cinema hall sing asi hingat hananabagidamag hall sing asi matamga chanaba mawongda semgatpagi tangai fadaba laidi. Hiramasig managda Friends Talkies ki proprietor su odiba United Cine Exhibitor Association of Manipur ki President Laisram Sanatombaga akhanana unaduna wariwatai sanaba amada mahak na phongdorakpada ngasidagi chahi taragi mamangda state asigi oina apunba cinema hall Manipugi mathakta lairami masig manungda Imphal khakta da cinema hall taraga humdoi lairami haiba hall sing asi numit khudingi mina chikna chaina bangamdana cinema yengba laknarambani adubu haujikti Imphal da mahaki Friends Talkies asi natana atai atopa hall amata film kap khidre pawasi makhatana taminase COVID-19 की लाइचर लाक्टिंगै ममांगददी पौना कैथेलदा लैबा उषा सिनेमा हॉल असिसु फिल्म कापलंबनी अदुबु लाइचर असि लाखिबदगी हौजिक फावबगी ओइना फिल्म कापतना लैदे हौजिक फ्रेंड्सता फिल्म कापलिबा सिसु नोंगमदा मियोय चामा फावब यौना लाक्तबा मरमना हॉल चलाइबदा खम थेंगना ओहाबा तांकक अमा यौरे फिल्म न खुनाई अमगी नाचनबी खुदिंगमक मालेमगी मिया मांगदा ममी ताहनबा ngamlibani Masida cinema hall singna choba thodang laudi film haibasi miyam da cinema hall gi khuthang da khunai asigi nat chatna lon chat amadi socio economic condition na chingba mayek sengna takli bane masida sunatana lamdam asigi culture gi mami shu chawna tari bane film na khunai asigi miyam da araiba maung da para kaya tambiba ngamle bane masigi sumathakta miyam gi ngahak awa pothafam oinana ba yamna khulong jaba mafam ama oiduna lakhibani haina su mahangna makhata na phongdorakle India da COVID-19 gi Omicron na maram oiduna ahum subo web lakhan khibadagi Election Commission of India na laibak asida mikhal ga mari lainaba mifam rally road show na chingba January 15 fawba athingba thamduna lakhibado road show amadi rally singi oinadi makhata na adumak athingba thamle adubu vote ki meeting di akangnaba mising yenglaga pangthokpa yaragani haide Election Commission of India na thadorok pa cherol amana hai lebak asigi mikhal pangthokadori pa state sing asida mikhal gamari leinaba mifam sing pangthokpa yaragani adubu mifam pangthokadori ba mafam aduda janba punba misingi chada yankhai tamak tinba yagani haidi loinana miyoi chahum dagi henasu punba yaroi masida sunatana political party khudimangna COVID appropriate behavior sing mapung phana ngak na chatkadabani masida state lengak amadi district administration na kupna yengsinduna miyam na COVID appropriate behavior sing ngang chatnaba honagadabani ngarang Election Commission of India na tonga ba virtual meeting sing the Union Ministry of Health and Family Welfare tonga ba state singi chief secretary mikhal pangthokadoriba Goa Manipur Punjab Uttarakhand amadi Uttar Pradesh ki health secretary sing amadi mari lainaba Chief Electoral Officer Singsu Saruk Yaduna Pangthokhi Mifamaduda Chief Election Commissioner Susil Chandra Election Commissioner Ranjip Kumar Anup Chandra Pandey Secretary General Amadi Marilainaba Deputy Election Commissioner Kyasu Saruk Yakhi Loinana Mifamasina Mikhal Pangthokadoriba State Singasida Oriba COVID ki Phibam gi matangda kupna naina khi haidi Hai beste sing asida vaccine kapagi fibam vaccine gi hanba ani suba ma sungahum suba dose kap thoki bagi changna chingba sing su kupna khanna naina khi haide Commission asina State Disaster Management Authority na thamliba athingba singi matang da su kupna naina baga loinana state khudingma ki oiba magi kanglon kaya asisu yengsin khe
असुमना मिफम असी पांगथोकलबा तुंगदा हिरम खरदा वारेपसु लौखी हाइदे था सिगी निपान इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ना स्टेट मंगा की मिखल पांगथोकलगदब नुमिसिंग लाउथोकपदा यावखिबा उत्तर प्रदेश की ओइना फेस तरेट थोकना पांगथोकदौरिबा मिखल की मनुंगदा मथंग थागी 10 अमसुंग 10 मरीदा पांगथोकदबा स्टेट असिगी अहानबा अमसुंग अनिसुबा फेस की इलेक्शन सिंगदा कैंडिडेट ओइगदबा बीजेपी की मिरेप सिंगी ममिंग लाउथोकख्रे ngarang New Delhi da pangthokhiba pawgi mifam amada BJP की उत्तर प्रदेश की इंचार्ज ओरिबा यूनियन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान अमसुंग पार्टी असिकी नेशनल जनरल सेक्रेटरी अरुण सिंहाना उत्तर प्रदेश के अहानबा अमसुंग अनिसुबा फेसदा पार्टी असिकी मिरेप ओइगदबा सिंगी ममिंग सिंग लाउथोखिबने ngarang lusingba anina lauthokiba party ki candidate sing asi February 10 ta pangthokadaba ahanba phase ki mikhalda apunba assembly segment 58 amasung February 13 da pangthokadaba ani suba phase ki mikhal ki naset 95 maki mirep singni haide panbaya badi Manipur yauni state mari ga loinana pangthoklagadaba Uttar Pradesh ki mikhal asigi apunba phase taret ki manungda lemhoriba phase manga ki election singna mathang sina mathang thagi tarik kunga humdoi kunga taret amasung tarik ahum amasung tareta mathang mathang pangthokadauri bane Uttar Pradesh ki manga suba amasung taruk suba phase ki oina February kunga taret amasung March ahum da pangthokadaba mikhal singdi Manipur gi apunba assembly segment singi manungdagi takak ani thokna pangthokadauri ba phase singi hanba amasung ani shubaga chap manana pangthokadauri bane haidi mathang thagi tarik 12 da ahanba phase ki pangthokadoriba Manipur gi assembly constituency singi manungda yauriba wangkhem AC ki Congress MLA ke Samega Chandra ngarang nuthil pung ahum lom tarakpada pangthokadoriba mikhal asida party gi ticket pibinana bagidamak mahaki application form party gi secretary da pisinkhre amaromda haukiba chahi manga asida state asigi Bharatiya Janata Party BJP lengakna Miyamda oiroi dobada wasaktuna thajaba pikhibasing kaya yamna thabakto onthokhrabage haibadu mikhal mamangda miyamda khangalu haina Manipur Pradesh Congress Committee MPCC ki working president Kaisa Mega Chandrana phongdokkhre BT Road talaiba Congress babal da ngarang pangthokhiba pawgi mifam amada Mega Chandrana Manipur da Prime Minister Union Minister kaya laklamba aduda Makhoina state asida lairiba lengang asi double engine gi lengak ni haina tatana lauri mikhal mayada makhoina double engine lengak na miyamda tawgani haina wachakkiba tongan ba chawkhat thaurangi thabak ya paikhatle haina lauri adubu double engine gi lengak ni haijariba lengang asina wasakkiba sing asidi fail oide Election Commission of India na mikhal gi model code of conduct laukthokpada ECI na Manipur gi COVID ki vaccination gi sangsu lauthokhi lenga asina hiram khudingmakta amati COVID laichat asi thengnaba ngamle haikibadu ahanba dose ki vaccination na sada 58 amati anisuba dose ki vaccination na sada 92 khaktamak oide masinadi double engine lenga asi fail oide haibasi ECI gi statement asina su adum takjare loinana BJP gi lusing basing na AC khudingda code of conduct mamangda campaign tawkhibasing aduna laichit asi hauzik kangkhalakpa yabaki akiba lairi kumja inglising ani tara tareta BJP lengak lakba matamda chatminari ba party singda thajaba piduna package kaya lauthokhiba miyamda thajaba pikhiba mayam adu ngasidi chahi manga gi tam loisilakle haukhiba pawasi makhatana taminase
ꯍꯧꯈꯤꯕ ꯀꯨꯝꯖꯥ ꯏꯪ 2018ꯀꯤ ꯖꯨꯂꯥꯏ 10ꯗ ꯀꯃꯔꯁ ꯑꯦꯟड ꯏꯟꯗꯁꯇ꯭ꯔꯤ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯅ ꯆꯍꯤ 5ꯗ ꯊꯕꯛ ꯐꯪꯗꯕ ꯅꯍꯥꯔꯣꯜ 8,50,000 ꯊꯕꯛ ꯄꯤꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯃꯤꯌꯥꯝꯗ ꯋꯥꯁꯛꯈꯤ꯫ ꯆꯍꯤ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯑꯣꯛꯇꯣꯕꯔ 6ꯗꯁꯨ ꯆꯤꯞ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯅ ꯇꯣꯉꯥꯟ-ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟꯠꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯆꯍꯤ ꯑꯃꯗ ꯅꯍꯥ 150,000 ꯊꯕꯛ ꯄꯤꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅꯁꯨ ꯂꯥꯎꯊꯣꯛꯈꯤ꯫ ꯑꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯃꯤꯌꯥꯝ ꯑꯃꯗꯤ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯍꯩꯔꯕ ꯅꯍꯥꯔꯣꯜꯁꯤꯡꯗ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯃꯆꯤꯟ ꯊꯤꯕꯁꯤ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯀꯤ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯑꯃꯠꯇ ꯇꯧꯔꯝꯂꯣꯏ꯫ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯂꯥꯟꯅ ꯊꯥꯖꯕ ꯄꯤꯈꯤꯕꯁꯤꯡ ꯊꯕꯛꯇ ꯑꯣꯟꯊꯣꯛꯂꯕ꯭ꯔꯥ? ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯀꯦꯜꯒꯤ ꯄꯨꯋꯥꯔꯤꯗ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯃꯆꯤꯟ ꯊꯤꯕ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯁꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯀꯃꯔꯁ ꯑꯦꯟड ꯏꯟꯗꯁꯇ꯭ꯔꯤ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯗ ꯍꯥꯏꯃꯟꯕ ꯊꯣꯛꯂꯣꯏ꯫ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯂꯩꯉꯥꯛꯅ ꯑꯁꯨꯝꯅ ꯃꯤꯌꯥꯝꯗ ꯊꯥꯖꯕ ꯄꯤꯈ꯭ꯔꯒ ꯊꯕꯛꯇ ꯑꯣꯟꯊꯣꯛꯇꯕ ꯀꯔꯤꯒꯤꯅꯣ ꯁꯦꯡꯗꯣꯛꯄꯤꯌꯨ꯫ ꯉꯁꯤ ꯐꯥꯎꯕ ꯇꯣꯉꯥꯟ-ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟꯠꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯀꯌꯥ ꯊꯕꯛ ꯄꯤꯈ꯭ꯔꯕꯒꯦ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯗ ꯑꯄꯪꯕ ꯁꯤꯈꯤꯕ ꯑꯗꯨ ꯁꯦꯡꯗꯣꯛꯄꯤꯌꯨ꯫ ꯆꯍꯤ ꯑꯗꯨꯃꯛꯀꯤ ꯖꯨꯂꯥꯏ ꯊꯥꯗ ꯃꯇꯝ ꯑꯗꯨꯒꯤ MP ꯕꯕꯥꯅꯟꯗꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯑꯍꯦꯟꯕ IRB ꯕꯠꯇꯥꯂꯤꯌꯟ 13 ꯍꯥꯡꯕꯒꯤ ꯑꯌꯥꯕ ꯁꯦꯟꯇꯔꯅ ꯄꯤꯔꯛꯂꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯂꯥꯎꯊꯣꯛꯈꯤ꯫ ꯃꯁꯤꯁꯨ ꯃꯤꯌꯥꯝꯗ ꯃꯤꯅꯝꯕꯅꯤ꯫ ꯀꯨꯝꯖꯥ ꯏꯪ 2018ꯇ ꯂꯩꯉꯥꯛ ꯁꯦꯝꯕ ꯌꯥꯅꯅꯕ ꯉꯥꯡꯈꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯇꯤꯛ ꯆꯥꯕ ꯀꯔꯤ ꯈꯨꯗꯝ ꯄꯤꯈ꯭ꯔꯕꯒꯦ? ꯆꯍꯤ 5 ꯑꯁꯤꯗ IRB ꯕꯠꯇꯥꯂꯤꯌꯟ 2 ꯈꯛ ꯀꯧꯈꯤꯕꯒꯤ ꯔꯤꯖꯜꯠ ꯉꯁꯤ ꯐꯥꯎꯕ ꯍꯥꯏꯗꯣꯛꯇꯕꯒꯤ ꯂꯩꯉꯥꯛ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯑꯁꯣꯟꯕ ꯀꯔꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯀꯣꯡꯒ꯭ꯔꯦꯁꯅ ꯗꯤꯃꯥꯟ ꯇꯧꯔꯤ꯫ ꯃꯤꯌꯥꯝꯗ ꯑꯣꯏꯔꯣꯏꯗꯧꯕꯗ ꯋꯥꯁꯛꯂꯒ ꯃꯤꯌꯥꯝꯗ ꯎꯠ ꯆꯥꯏꯕꯒꯤ ꯊꯕꯛ ꯆꯠꯊꯕꯤꯒꯅꯨ꯫ ꯑꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯂꯩꯉꯥꯛ ꯑꯁꯤ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯅ ꯂꯩꯍꯟꯁꯤ, ꯂꯩꯍꯜꯂꯣꯏ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯂꯦꯞꯀꯗꯕꯅꯤ꯫ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯂꯥꯈ ꯀꯌꯥ ꯊꯕꯛ ꯄꯤꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯀꯃꯔꯁ ꯑꯦꯟড ꯏꯟꯗꯁꯇ꯭ꯔꯤ ꯑꯁꯤ ꯕꯤꯁꯅꯨꯄꯨꯔ, ꯊꯧꯕꯥꯜ ꯑꯃꯗꯤ ꯂꯝꯕꯣꯏ ꯈꯣꯡꯅꯥꯡꯈꯣꯡꯒꯤ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛ ꯏꯟꯗꯁꯇ꯭ꯔꯤ ꯁꯦꯟꯇꯔ ꯀꯣꯡꯒ꯭ꯔꯦꯁꯀꯤ ꯃꯇꯝꯗ ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯗꯨꯅ ꯊꯕꯛ ꯄꯤꯕ ꯍꯧꯔꯝꯂꯕꯅꯤ꯫ ꯆꯍꯤ 5ꯒꯤ ꯇꯥꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯗꯕꯜ ꯏꯟꯖꯤꯟꯒꯤ ꯂꯩꯉꯥꯛꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ BJP ꯂꯩꯉꯥꯛ ꯑꯁꯤꯅ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛ ꯀꯌꯥꯗ ꯏꯟꯗꯁꯇ꯭ꯔꯤ ꯁꯦꯟꯇꯔ ꯍꯥꯡꯈ꯭ꯔꯕꯒꯦ? ꯀꯃꯔꯁ ꯑꯦꯟड ꯏꯟꯗꯁꯇ꯭ꯔꯤ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯅ ꯑꯦꯁꯦꯝꯕ꯭ꯂꯤꯒꯤ ꯍꯥꯎꯁꯇ ꯂꯣꯏꯇꯥꯡ ꯈꯨꯅꯧꯒꯤ ꯁ꯭ꯄꯥꯏꯅꯤꯡ ꯃꯤꯜ ꯍꯤꯡꯒꯠꯍꯟꯗꯨꯅ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯀꯌꯥ ꯊꯕꯛ ꯄꯤꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅꯁꯨ ꯂꯥꯎꯈꯤ꯫ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯁ꯭ꯄꯥꯏꯅꯤꯡ ꯃꯤꯜ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯐꯤꯚꯝ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯀꯔꯤ ꯑꯣꯏꯔꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯈꯪꯅꯔꯕꯅꯤ꯫ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯁꯤꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯂꯩꯉꯥꯛ ꯑꯁꯤꯅ ꯆꯍꯤ 5ꯒꯤ ꯇꯥꯝꯗ ꯄꯥꯏꯈꯠꯀꯅꯤ ꯍꯥꯏꯈꯤꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯊꯥꯖꯕ ꯄꯤꯈꯤꯕꯁꯤꯡ ꯀꯌꯥ ꯌꯥꯝꯅ ꯊꯕꯛꯇ ꯑꯣꯟꯊꯣꯛꯂꯕꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨ ꯃꯤꯈꯜ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯃꯤꯌꯥꯝꯗ ꯈꯪꯍꯜꯂꯨ ꯍꯥꯏꯅꯁꯨ ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈꯤ꯫ ꯏꯟꯗꯤꯌꯟ ꯑꯥꯔꯃꯤꯁꯤꯡꯅ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯒꯗꯕ ꯑꯅꯧꯕ ꯌꯨꯅꯤꯐꯣꯔꯝ ꯉꯔꯥꯡ ꯏꯟꯗꯤꯌꯟ ꯗꯤꯐꯦꯟꯁ ꯐꯣꯔꯁꯀꯤ 64ꯁꯨꯕ ꯐꯥꯎꯟꯗꯦꯁꯟ ꯗꯦꯒꯤ ꯊꯧꯔꯝꯗ ꯃꯤꯌꯥꯝ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯎꯠꯇꯨꯅ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯕ ꯍꯧꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯗꯦꯜꯂꯤꯗ ꯂꯩꯕ ꯄꯦꯔꯦꯗ ꯒ꯭ꯔꯥꯎꯟꯗ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯈꯤꯕ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯏꯟꯗꯤꯌꯟ ꯑꯥꯔꯃꯤꯒꯤ ꯄꯦꯔꯥꯁꯨꯠ ꯔꯦꯖꯤꯃꯦꯟꯠꯀꯤ ꯇꯤꯝ ꯑꯃꯅ ꯑꯅꯧꯕ ꯌꯨꯅꯤꯐꯣꯔꯝ ꯁꯦꯠꯇꯨꯅ ꯄꯦꯔꯦꯗ ꯆꯠꯈꯤ꯫ ꯑꯁꯨꯝꯅ ꯌꯨꯅꯤꯐꯣꯔꯝ ꯑꯁꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝ ꯃꯥꯡꯗ ꯉꯔꯥꯡ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯑꯣꯏꯅ ꯎꯠꯈꯤꯕꯅꯤ꯫ ꯑꯅꯧꯕ ꯌꯨꯅꯤꯐꯣꯔꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯍꯥꯟꯅꯒ ꯃꯥꯟꯅꯗꯕ ꯃꯑꯣꯡꯗ ꯗꯤꯖꯤꯇꯦꯜ ꯀꯦꯃꯣꯐ꯭ꯂꯥꯛꯁ ꯍꯥꯞꯂꯦ꯫ ꯌꯨꯅꯤꯐꯣꯔꯝ ꯑꯁꯤ ꯕ꯭ꯔꯤꯇꯤꯁ ꯑꯥꯔꯃꯤꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔꯤꯕ ꯑꯁꯤꯒ ꯌꯥꯝꯅ ꯃꯥꯟꯅꯩ ꯍꯥꯏꯔꯤ꯫ ꯄꯟꯕ ꯌꯥꯕꯗꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯟ ꯑꯥꯔꯃꯤꯒꯤ ꯌꯨꯅꯤꯐꯣꯔꯝ ꯑꯁꯤ ꯆꯍꯤ ꯀꯌꯥꯒꯤ ꯃꯃꯥꯡꯗꯒꯤ ꯍꯧꯅ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯗꯨꯅ ꯂꯥꯛꯈꯤꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯃꯨꯛ ꯐꯥꯎꯕ ꯍꯣꯡꯗꯣꯔꯛꯇ꯭ꯔꯤꯕꯅꯤ꯫ ꯅꯧꯅ ꯄꯨꯊꯣꯛꯂꯤꯕ ꯌꯨꯅꯤꯐꯣꯔꯝ ꯑꯁꯤ ꯂꯥꯛꯂꯤꯕ ꯑꯣꯒꯁꯠ ꯊꯥ ꯐꯥꯎꯕꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯑꯥꯔꯃꯤꯁꯤꯡꯅ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤ꯫ ꯊꯥ ꯑꯁꯤꯒꯤ 9ꯗ ꯁꯛꯈꯪꯗꯕꯁꯤꯡꯅ ꯑꯕꯨꯖꯝ ꯖꯣꯟ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯕꯨꯖꯝ ꯁꯁꯤꯀꯥꯟꯇꯕꯨ ꯅꯣꯡꯃꯩꯅ ꯀꯥꯞꯇꯨꯅ ꯍꯥꯠꯂꯝꯕꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯃꯌꯥꯏ ꯂꯝꯕꯤ ꯊꯤꯡꯕꯒꯤ ꯈꯣꯡꯖꯪ ꯆꯪꯁꯤꯟꯗꯨꯅ ꯂꯥꯛꯈꯤꯕ ꯑꯗꯨ ꯏꯃꯣꯏꯅꯨ ꯑꯃꯗꯤ ꯒꯥꯟꯉꯥꯏ ꯀꯨꯝꯍꯩꯒꯤ ꯌꯦꯡꯂꯒ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯅꯤꯅꯤ ꯀꯣꯝꯊꯣꯛꯂꯨꯔꯕꯒꯤ ꯇꯨꯡꯗ ꯉꯁꯤ ꯑꯌꯨꯛ ꯄꯨꯡ 6ꯇꯒꯤ ꯈꯣꯡꯖꯪ ꯃꯈꯥ ꯆꯠꯊꯔꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ JSCꯒꯤ ꯀꯟꯚꯦꯅꯔ Y. ꯔꯕꯤꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯔꯛꯂꯤ꯫ ꯒꯥꯟꯉꯥꯏ ꯀꯨꯝꯍꯩ ꯑꯁꯤ ꯆꯣꯏꯅ ꯁꯤꯟꯕꯒꯤ ꯃꯍꯨꯠꯇ ꯑꯃꯠꯇ ꯑꯣꯏꯅ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯀꯤ ꯊꯥꯛꯇ ꯁꯤꯜꯂꯤꯕ ꯑꯁꯤꯗ ꯄꯨꯟꯁꯤꯜꯂꯕꯗꯤ ꯍꯦꯟꯅ ꯃꯁꯛ ꯊꯣꯛꯄ ꯀꯨꯝꯍꯩ ꯑꯣꯏꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯦꯛꯁꯇꯔꯅꯦꯜ ꯑꯦꯐꯤꯌꯔꯁ ꯏꯖꯨꯀꯦꯁꯟꯒꯤ ꯌꯨꯅꯤꯌꯟ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯑꯣꯐ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯗꯣꯛꯇꯔ R.K. ꯔꯟꯖꯟꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯂꯦꯚꯦꯜ ꯒꯥꯟꯉꯥꯏ ꯁꯦꯂꯦꯕ꯭ꯔꯦꯁꯟ ꯀꯝꯃꯤꯇꯤꯅ ꯁꯤꯟꯗꯨꯅ ꯄꯦꯂꯦꯁ ꯀꯝꯄꯥꯎꯟꯗ ꯂꯩꯕ ꯏꯕꯣꯌꯥꯏꯃ ꯁꯨꯃꯥꯡ ꯂꯤꯂꯥ ꯁꯪꯂꯦꯟꯗ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯄ ꯒꯥꯟꯉꯥꯏ ꯁꯦꯂꯦꯕ꯭ꯔꯦꯁꯟꯗ ꯑꯊꯣꯏꯕ ꯃꯤꯊꯨꯡ ꯑꯣꯏꯅ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯈꯤꯕ ꯌꯨꯅꯤꯌꯟ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯑꯣꯐ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ
Dr. R.K. Ranjana Gangai Kumhai asina lakpada lamdam asida khundaminariba furup khudingmak nungsi chanaba ingna chikpa amatu oibagi mari chesinanaba hengatpa oirasanu kumhai asi mapung phana pangthoklaba matam tata furup asigi saktam ngakpa ngamgani state level gi thakta kumhai pangthokpa ngamlakpa si nungaiba phawi adubu kumhai asi ani thokpagi maongda tonga na sinbagi mawong ama tawribasi tuoktuna ama toina state level gi thakta pangthokliba sida punsilhanba pame marakta tonga ba organization singna makhoina siningbagi apamba leitaba nate furup asibu tasengna nungsiraga kumhai asi pangthokpa oirabati state level gi thakta pangthokliba sida punsinbiu loinana lakadawriba sahi singdagidi kumhai asiga mari leinana Zoijaina Ladyba Kabui Furup Singi Jagoi Isaina Singba Sangdam Nabagi Tauram Pangthok Haninge Masina Furup Asigi Nat Amadi Saktam Hena Ngakna Thambada Ajoba Mateng Oigani Haiki Haukiba kumza Englising ani kungama thoida Japan gi konung Tokyo da pangthokiba Tokyo Olympic 2020 da weightlifting masana da silver medal phanglakhrabi Saikho Mirabai Chanu garang Manipur Police tai additional SP sports oina thaupuba haukre mahaki thau sinabagi thoram ama garang Babu Parada laiba Sem Secretariat da Chief Minister masamak saruk yaduna pangthokre Thauram asigi matangda Chief Minister na Twitter da thagalakpa post amana hai leiba asigi yamna saukthok saningai oiba sanaroi ama oiriba Olympian silver medalist Saikho Mirabai Chanuna Manipur Police da additional SP charge puba hauduna mahaki office da laklambasi yamna nungaiba phawi panbaya badi weightlifter Mirabai Chanu Tokyo Olympic Games 2020 da weightlifting masana ki kg nifu category da silver medal phangba ngamlakhibani ningsingba yabadi Saikho Mirabai Chanu Imphal East district ki manung chana leiba nompo kaksingdagini mahak clean and jerk event asida kg 118 thangatpa ngamduna one record thamliba sanaroi amani mahak hana Indian Railways da thabak tawrambani haidi Leibak asigi oina nauna sen namlakpada Manipuri lol amasung mayek jauragani haina Rajya Sabha ki MP su oriba ningthau lesemba sana jaubana laukthokre wafama singarang Rupmahal Theater gi hall da pangthokiba matam amada Mitai National Front MNF ki lusingba oiramkhiba singsubam akaba laikhidabagi ningsing thoramda saruk yaraduna haikal leikat tambagi thoramda mahangna phongdokhibane thoram asi Wakhalon manaba wama kanglaipak na sinduna pangthokhibani haidi tara manga suba lusing purel singsubam akaba laikhidabagi ningsing thoram asida athoiba mithunglen oikiba leisemba sana jaubana Manipuri lol asibu classical language ki thakta pukhatnaba September 2020 da parliament ta pukhatpada ayaba pibagi ingit pirakhrabani adubu mari leinaba department sing amadi lamdam sigi oiba masak sing hauzik fawbada thabi dabadagi laibak thiba oiduna leidi India gi classical role taruk leibagi manungda Manipuri lol asisu classical language ki thakta chanba ngamlabadi aikhoigi leijarakliba lol sida yauriba lonyan khandokpa ngambaga loinana ima lon amasung iyek singda chumthok sanabagi khudong sabachu phanglagani haikhi Manipuri lol asi
इरमदम सिगिदी इमालोनी मणिपुरी लोनबु लेबाक असिगी सेनेक्ता याहोननबगिदमक्ता रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI ना लौखटफम थोकपा थबक पुमनमक लौखटपा लोइरदुना हौजिक मरी लेनबा कमिटीदा थाददुना लेरबनी मरम असिना मथंगदा नौना नमलकदबा लेबाक असिगी सेलददी इरमदम असिगी मसक ताकपा लोन अमसुंग मयेक यावरकलगनी हाइबगी चे पिरकले मसीदसु नतना मणिपुरी यूनिवर्सिटी ऑफ कल्चर असिसु सेंट्रल यूनिवर्सिटी की थाकता ओंखटपिननबा पार्लियामेंटा तक्सिनखिबसु लेख्रे मखातानसु तक्सिनखिगनी कल्चर की यूनिवर्सिटी लिंखतुना लेजरबसु मसिगी लेफम थोकपा मचाक मथुमसिंग अमत्ता लेट्रिबा महिकोल अमा ओइरी कल्चर इना खुल्ली हारिबा स्टेट असिगी कल्चर की पुकै लनगै सिंगदी नोमनोमगी सिथरकली अदुगा आर्टिस्ट सिंगसु हिंगहंदबा यादबना हिंगहननबा होनबदा मणिपुर यूनिवर्सिटी ऑफ कल्चर असी यामनमक मरु ओइरी हाइखि इरोल इयेक अमसुंग चिंगतम नुंसिननबगिदमक्ता अचौबा थौदांग लौबिरंबा लुचिंगपुरेन सिंगसुबम अकाबगी निंगसिंग थौरम पांगथोकलिबा असि खक्तना यारोय ओजा असिना पामजरंबा अमसुंग होनजरंबा थौदांग सिंग अदुदा अखोइना चंगसिनदुना थबक्ता ओंथोकपा ngamnaraba होनबना मरुनी मरम असिना ओजाना पामजरंबा वखलोन अदुगी मतुंग इना चंगसिनमिनसी हाइनासु महाकना थमखि नुमित खरनी की ममांगदा बिष्णुपुर डिस्ट्रिक्ट बीजेपी मंडल की ऑफिस डिस्ट्रिक्ट असिगी ओइना पार्टी असिगी करंबा इंटेंडिंग कैंडिडेट पार्टी की टिकेट पीगदगे हाइबगी मतांगदा ओपिनियन पोल लौबगी थबक चथखिबदा चेनबा थोलकबदगी नोमै राउंड कया कापथोखिबगी थौदोक थोखरबा मतुंगदा खुंद्राकपम एसीदसु अदुगुंबा थौदोक अमु हना थोलकलगद्रा हाइबगी चिंगनबा लेरे खुंद्राकपम एसीगी मियामना बीजेपी की मंडल अनी थोकले हाइबगी चेनबा लेबिगनु मंडल अनी थोकपा लेते एसी असिदा नौना सेमलिबा खुंद्राकपम बीजेपी फंगबा लेते हाइना खुंद्राकपम बीजेपी मंडल की वाइस प्रेसिडेंट निंगोमबम रंजना फोंदोरकले वाफम असिंगरांग युमनांग खुनौदा लेबा खुंद्राकपम बीजेपी मंडल की ऑफिसता पांगथोखिबा पाउगी मिफम अमदा फोंदोखिबने खुंद्राकपम बीजेपी मंडल मपुंग फाना चथादुना लाकली मंडल असी नियम चुमना स्टेट की रिटर्निंग ऑफिसर याउना खनखिबनी मंडल असिगी मखादा तोंगान तोंगानबा मोर्चा कया लेरिबनी बीजे YM महिला किसान OBC ST अमदी माइनॉरिटी हाइबना चिंगबा सेमदुना मथौ मपुंग फाना पांगथोरकलिबनी मसिगी मथक्ता बुत निफुगा माथोय लेबा असिदा कमल सखी अमदी लोटस क्लबसु बुत खुदिंगी सेमदुना लेरिबनी हाइखे अमरोमदा खुंद्राकपम असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी दा हौजिक लेरिबा बीजेपी की इंटेंडिंग कैंडिडेट तरुकना मखोइगी मनुंगदा पार्टीना मिरेप ओइननबगी टिकेट पिरकपा मिहोइदा अमतोइना सौगतपदा यानारे हाइना खुंद्राकपम बीजेपी मंडल की प्रेसिडेंट कांगबम हेमंतना फोंदोखरे वाफम असिंगरांग खुंद्राकपम अवांग लेकाइदा लेबा खुंद्राकपम बीजेपी मंडल की अनौबा ऑफिस पार्टी की फिराल सिंखतुना हांगदोकपगी थौरमदा फोंदोखिबने थौरम असिदा सरुक यारिबा खुंद्राकपम एसी की बीजेपी की इंटेंडिंग कैंडिडेट आई मंगितोन डॉक्टर KSS कला टी मीना थांगजम मोहिंद्रो एलांगबम सोवित अमदी कैथेलाकपम रोनेल हाइबसिंग असिना पुनसिलगा ngrangi खुंद्राकपम बीजेपी मंडल की ऑफिस अमा हांगदोकपनी हाइदी इंटेंडिंग कैंडिडेट तरुक असिना अमा तोइना पुनसिलगा बीजेपी की टिकेट फंगलकपा कैंडिडेट अदुदा पुनः सौगतपा हाइना वासकनदुना यानारिबा वाफम असि खुंद्राकपम एसी दगी बीजेपी की कैंडिडेट अमना वोट सुंगसोय सोयदना काहंदबा यादे हाइबगी वखलोंदा यानाबा पुरखिबनी हाइखे
BJP Manipur haiba Facebook page amada Coalition Against Drugs and Alcohol kadagi awareness program amagi photo hapchinduna BJP gi achievement oina miyamda lana uhanbagi thawong akanba mawongda condemn tawi hiramasi matangda Bharatiya Janata Party BJP Manipur Pradesh na athuba matamda lale haina miyam khangna sengdokadabani haina kadana phongdorakle Kadagi Secretary Information and Publicity Khundongbam Ananna Thadorakpa Cherol amada hai hauzik taragani thoi suba Manipur Legislative Assembly Mikhal naksilakpaga loinana tongan ba Assembly Constituency singda yu amadi atei mayai ka bachinjak siznabagi chang wangkhalaktuna pamdaba thodok kaya thoglaktuna misi mina fawba yawnadi masigi mayokta kadana akhanana election da mayai ka bachinjak Pak sana sizna bathingna ba miyam gi thodang haibagi banner gi makhada chathaba campaign gi manung chana haukiba January 10 da Thobal district ki manung chanba Thobal Khetri Laikai Hautabi Lampakta Khetri Laikai Apunba Maira Paibi Khetri Laikai Apunba Club Kada amasung Thobal District United Women's Organization na punna khusam naduna miyam gi oiba mifam ama pangthokre Laibak Thibati awareness campaign adugi photo adumak BJP Manipur haiba Facebook page asida BJP government's war of drugs momentum haina heading pibaga loinana anti drug awareness campaign held at Thawban district haina thaduna amadi post tawduna miyamda samamnaba pokhalle kadana yu amadi drug ki mayokta sangsilakpa campaign asibu BJP gi campaign oina uhanana ba amadi achievement launana bohonarakpa laibak thibani thabakti tawduna huran nalada photo thagatuna thabak tawba malhanbagi thawong kadana kanba mawongda condemn tawi amadi BJP Manipur Pradesh na athubada miyam khangna sengdorakadabani haina phongdorakli Khul laikai gi chatna kanglon gi wangmada kaisam thong elangbam laikai dagi lakpa mioi amana khundrak pam AC gi electoral roll da ming sansillaga mikhal thengnana ba thorang tawramle haina khewa Furju Khul committee gi secretary na nahan media da phongdok khibo wafam adu khul laikai gi warep nate haina khul asidagi namoijam singhajit na sengdorakle Khewa Furju Khulda pangthokpa paugi mifam amada AC asida hana mirep oikiba N Singhajit na India gi constituency na India gi citizen amabu leibak asigi mafam ama hektada leiduna amadi vote leppa amadi thadabagi ayaba piri masigi manung chana elangbam Sovitsu khul asida chahi kharagi mamangda laktuna miyam gi thabak thorom kaya paikhatli masina maram oiraga constituency asigi Miyam na pamnaba nomo-nomogi hengalakli maram asina mahangna khul asida leiraga voter chanba vote lepada athingba laite haiki Oidaba ngangba miyam da minamba miyoi sing mirep oiba yadabagi kanglon leirabati miyoi phana yamna mirep oiba yaroi mikhal gamari leinana irang suthokloi haina thangmaiban AC gi MLA khumuksam Joy Kisana haikre thangmaiban AC gi manung chena leiba naikhalong khulgi thaubaina chinduna pangthokpa chawkhat thorangi thabak ningthina paikhatpagi taramna okpa amadi yaipha mangol pibagi thoramga mari leinana MLA khumuksam Joy Kisana hai
ꯍꯧꯈꯤꯕ ꯆꯍꯤ ꯈꯔ ꯑꯁꯤꯗ ꯄꯥꯏꯈꯠꯈꯤꯕ ꯊꯕꯛ ꯊꯧꯔꯝꯁꯤꯡ ꯈꯪꯕꯤꯕ ꯑꯁꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯕ ꯐꯥꯎꯏ꯫ ꯆꯍꯤ 5 ꯈꯨꯗꯤꯡꯒꯤ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯄ ꯃꯤꯍꯨꯠ ꯈꯟꯕꯒꯤ ꯃꯤꯈꯜ ꯑꯁꯤꯗ ꯑꯣꯏꯗꯕ ꯉꯥꯡꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏꯁꯤꯡ ꯃꯤꯔꯦꯞ ꯑꯣꯏꯕ ꯌꯥꯔꯣꯏ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯔꯨꯜ ꯑꯃ ꯊꯝꯂꯕꯗꯤ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯐꯅ ꯌꯥꯝꯅ ꯃꯤꯔꯦꯞ ꯑꯣꯏꯕ ꯌꯥꯔꯣꯏ, ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯃꯤꯈꯜꯒ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯅ ꯊꯣꯛꯂꯤꯕ ꯊꯧꯗꯣꯛ ꯋꯥꯊꯣꯛꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤꯁꯨ ꯊꯣꯛꯂꯛꯂꯣꯏ꯫ ꯑꯦꯁꯤ ꯑꯁꯤꯗ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤ ꯃꯤꯍꯨꯠ ꯑꯣꯏꯒꯅꯤꯅ ꯃꯤꯔꯦꯞ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯑꯃꯅ ꯀꯝꯃꯨꯅꯤꯇꯤ ꯍꯣꯜ 10 ꯐꯥꯎꯕ ꯁꯥꯔꯝꯈꯤꯔꯣꯏ ꯍꯥꯏꯕ ꯋꯥꯐꯝ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈꯤꯕ ꯅꯣꯛꯅꯤꯡꯕ ꯐꯥꯎꯏ꯫ ꯌꯨꯝꯗꯒꯤ ꯃꯄꯥꯟ ꯊꯣꯛꯇꯅ ꯂꯩꯔꯒ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤ ꯃꯤꯍꯨꯠ ꯑꯣꯏꯕ ꯌꯥꯔꯣꯏ, ꯑꯦꯁꯤ ꯑꯁꯤꯗ ꯀꯔꯤ ꯀꯔꯤ ꯑꯍꯣꯡꯕ ꯂꯩꯔꯕꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯆꯠꯊꯣꯛꯇꯨꯅ ꯈꯔ ꯌꯦꯡꯕ ꯃꯊꯧ ꯇꯥꯏ ꯍꯥꯏꯈꯤ꯫ ꯍꯧꯈꯤꯕ ꯆꯍꯤ ꯈꯔ ꯑꯁꯤꯗ ꯄꯨꯟꯅ ꯀꯝꯃꯨꯅꯤꯇꯤ ꯍꯣꯜ 11 ꯁꯥꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯅꯝꯊꯥꯡꯂꯣꯡ, ꯒꯨꯏꯒꯥꯏꯡꯂꯣꯡ, ꯊꯥꯔꯣꯟ, LTYDO, ꯀꯪꯖꯥꯕꯤ, ꯏꯕꯨꯗꯧ, ꯃꯣꯏꯔꯥꯡꯄꯣꯛꯄ, ꯏꯕꯨꯗꯧ, ꯋꯥꯉꯝꯕ, ꯏꯕꯨꯗꯧ ꯇꯣꯛꯄ, ꯄꯨꯡ, ꯏꯃꯥ ꯄꯥꯟꯊꯣꯏꯕꯤ, ꯁꯤꯅꯥꯝ ꯂꯩꯀꯥꯏ, ꯂꯤꯑꯣꯂꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯈꯨꯌꯥꯊꯣꯡ ꯀꯝꯃꯨꯅꯤꯇꯤ ꯍꯣꯜꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯁꯥꯕ ꯂꯣꯏꯗꯨꯅ ꯃꯤꯌꯥꯝꯗ ꯈꯨꯠꯁꯤꯟꯅꯈ꯭ꯔꯕꯅꯤ꯫ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯅꯧꯅ ꯄꯥꯛꯊꯣꯛ ꯆꯥꯎꯊꯣꯛꯈꯤꯕꯁꯨ ꯀꯌꯥ ꯌꯥꯎꯔꯤꯕꯅꯤ꯫ ꯅꯩꯈꯥꯂꯣꯟ ꯈꯨꯜꯒꯤꯁꯨ ꯀꯝꯃꯨꯅꯤꯇꯤ ꯍꯣꯜ ꯁꯦꯝꯒꯠ ꯁꯥꯒꯠꯅꯕ ꯂꯝ ꯂꯩꯗꯨꯅ ꯂꯩꯈ꯭ꯔꯕꯅꯤ꯫ ꯃꯁꯤꯗ ꯅꯤꯁꯥ ꯀ꯭ꯂꯕ ꯕꯤꯜꯗꯤꯡ, NLC ꯀ꯭ꯂꯕ ꯕꯤꯜꯗꯤꯡ, ꯊꯥꯡꯃꯩꯕꯟ ꯌꯨꯅꯥꯏꯇꯦꯗ ꯀ꯭ꯂꯕ ꯕꯤꯜꯗꯤꯡ, ꯁꯤꯅꯥꯝ ꯂꯩꯀꯥꯏ ꯃꯩꯔꯥꯁꯪ, ꯇꯔꯨꯡ ꯋꯤꯃꯦꯟ ꯁꯣꯁꯥꯏꯇꯤ ꯑꯣꯐꯤꯁ, ꯏꯃꯥ ꯈꯨꯟꯊꯣꯛꯍꯟꯕꯤ ꯃꯩꯔꯥꯁꯪ, ꯂꯧꯔꯨꯡ ꯄꯨꯔꯦꯜ ꯂꯩꯀꯥꯏ ꯃꯩꯔꯥꯞ ꯁꯪ ꯁꯥꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯃꯣꯗꯦꯜ ꯀ꯭ꯂꯕꯁꯨ ꯁꯦꯝꯒꯠ ꯁꯥꯒꯠꯄ ꯍꯧꯈ꯭ꯔꯕꯅꯤ꯫ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤ ꯃꯤꯍꯨꯠ ꯑꯣꯏꯒꯦ ꯍꯥꯏꯔꯕꯗꯤ ꯃꯃꯨꯠ ꯇꯥꯅ ꯈꯪꯂꯒ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯛꯁ ꯇꯧꯕꯤꯌꯨ, ꯍꯨꯟꯅꯔꯒ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯛꯁ ꯇꯧꯕꯒꯤ ꯃꯍꯨꯠ ꯊꯕꯛ ꯑꯣꯏꯅ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯂꯒ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯛꯁ ꯇꯧꯕꯤꯌꯨ ꯍꯥꯏꯅꯁꯨ MLAꯅ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈꯤ꯫ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯔꯛꯄꯗ ꯃꯄꯥꯟꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯄꯥꯎ ꯈꯔꯗꯪ ꯄꯤꯖꯔꯤ꯫ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯆꯩꯅꯥꯒꯤ ꯕꯥꯏꯂꯦꯇꯔꯦꯜ ꯂꯂꯣꯟ ꯏꯇꯤꯛꯀꯤ ꯚꯣꯂꯨꯝ ꯀꯨꯝꯖꯥ ꯏꯪ 2018ꯗ $US ꯕꯤꯂꯤꯌꯟ 100 ꯂꯥꯟꯗꯨꯅ ꯔꯦꯀꯣꯔꯗ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯈꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯏꯔꯥꯏ ꯅꯨꯃꯤꯠꯇ ꯑꯣꯐꯤꯁꯤꯌꯦꯜ ꯗꯇꯥ ꯑꯃꯅ ꯎꯠꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯁ꯭ꯇꯟ ꯂꯗꯥꯈꯇ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯑꯅꯤꯒꯤ ꯃꯤꯂꯤꯇꯔꯤꯁꯤꯡꯅ ꯃꯇꯝ ꯁꯥꯡꯅ ꯃꯨꯛꯅꯗꯨꯅ ꯂꯩꯕꯗꯒꯤ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯑꯅꯤꯒꯤ ꯃꯔꯤ ꯁꯣꯛꯆꯤꯜꯂꯛꯂꯤꯉꯩꯗ ꯂꯂꯣꯟ ꯏꯇꯤꯛꯀꯤ ꯂꯝꯗꯗꯤ ꯔꯦꯀꯣꯔꯗ ꯑꯣꯏꯕ ꯃꯑꯣꯡꯗ ꯆꯥꯎꯈꯠꯈꯤꯕꯅꯤ꯫ ꯄ꯭ꯔꯤꯚꯦꯟꯁꯟ ꯑꯣꯐ ꯃꯅꯤ ꯂꯣꯟꯗꯔꯤꯡꯒꯤ ꯀꯦꯁ ꯑꯃꯒ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯅ ꯆꯩꯅꯥꯗ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯑꯔꯣꯜ ꯑꯊꯨꯞꯁꯤꯡ ꯅꯥꯔꯣꯜꯗ ꯄꯤꯊꯣꯛꯂꯝꯕꯒꯤ ꯃꯔꯥꯜ ꯁꯤꯔꯕ ꯖꯔꯅꯦꯂꯤꯁꯠ ꯔꯟꯖꯤꯞ ꯁꯔꯃꯒꯤ ꯂꯨꯄꯥ $99,000 2012 ꯂꯣꯝꯒꯤ ꯑꯣꯏꯒꯗꯧꯕ ꯑꯦꯁꯦꯠꯁꯤꯡ ꯐꯥꯖꯤꯜꯂꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯏꯟꯐꯣꯔꯁꯃꯦꯟꯠ ꯗꯥꯏꯔꯦꯛꯇꯣꯔꯦꯠ EDꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯋꯦꯁꯠ ꯕꯦꯡꯒꯣꯜꯗ ꯀꯣꯚꯤꯗ ꯀꯦꯁꯁꯤꯡ ꯋꯥꯡꯈꯠꯂꯛꯄꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯗꯨꯅ ꯃꯤꯈꯜ ꯌꯩꯊꯣꯛꯅꯕ ꯀꯣꯜꯀꯇꯥ ꯍꯥꯏ ꯀꯣꯔꯠꯅ ꯄꯤꯕ ꯔꯤꯀꯃꯦꯟꯗꯦꯁꯟ ꯌꯥꯔꯗꯨꯅ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯏꯂꯦꯛꯁꯟ ꯀꯝꯃꯤꯁꯟ SECꯅ ꯃꯤꯈꯜꯒꯤ ꯃꯃꯥꯡꯒꯤ ꯇꯥꯔꯤꯛꯁꯤꯡ ꯀꯦꯟꯁꯦꯜ ꯇꯧꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯤꯈꯜ ꯑꯗꯨ ꯐꯦꯕ꯭ꯔꯨꯋꯥꯔꯤ 12ꯗ ꯑꯣꯏꯅ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯂꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯂꯥꯎꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯑꯦꯁꯦꯝꯕ꯭ꯂꯤ ꯃꯤꯈꯜꯒꯤ ꯃꯥꯡꯑꯣꯏꯅꯅ ꯄꯟꯖꯥꯕꯀꯤ ꯍꯥꯟꯅꯒꯤ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯖꯣꯒꯤꯟꯗꯔ ꯁꯤꯡ ꯃꯥꯟ ꯊꯥꯡꯖ ꯅꯨꯃꯤꯠꯇ ꯑꯥꯝ ꯑꯥꯗꯃꯤ ꯄꯥꯔꯇꯤ AAPꯗ ꯌꯥꯎꯁꯤꯟꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯃꯍꯥꯛ ꯃꯁꯥꯒꯤ ꯆꯍꯤ 50 ꯁꯨꯔꯕ ꯂꯨꯆꯤꯡꯕ ꯑꯁꯤ ꯏꯔꯥꯏ ꯅꯨꯃꯤꯠꯇ ꯀꯣꯡꯒ꯭ꯔꯦꯁꯇꯒꯤ ꯇꯣꯛꯈꯤꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤ꯫ ꯎꯠꯇꯔ ꯄ꯭ꯔꯗꯦꯁꯀꯤ ꯑꯦꯁꯦꯝꯕ꯭ꯂꯤ ꯃꯤꯈꯜꯗ ꯁꯃꯥꯖꯋꯥꯗꯤ ꯄꯥꯔꯇꯤ SPꯒ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯄꯥꯔꯇꯤꯒ ꯃꯤꯆꯪ ꯆꯨꯡꯁꯤꯟꯅꯔꯣꯏ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯖꯥꯗ ꯁꯃꯥꯖ ꯄꯥꯔꯇꯤ ASPꯒꯤ ꯆꯤꯐ ꯆꯟꯗ꯭ꯔꯁꯦꯈꯔ ꯑꯖꯥꯗꯅ ꯂꯥꯎꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯕꯤꯍꯥꯔꯒꯤ ꯅꯂꯟꯗ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛꯇ ꯍꯨ ꯆꯦꯟꯕ ꯌꯨ ꯊꯛꯂꯨꯕꯗꯒꯤ ꯌꯥꯝꯗ꯭ꯔꯕꯗ ꯃꯤꯑꯣꯏ 4 ꯁꯤꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯑꯇꯩ ꯃꯤꯑꯣꯏ 3ꯅ ꯐꯤꯚꯝ ꯂꯨꯅ ꯂꯥꯏꯀꯠꯅꯔꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤ꯫ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯕꯣꯔꯗꯔ ꯄꯔꯤꯡꯒꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯐꯤꯚꯝ ꯍꯣꯡꯍꯟꯅꯅꯕ ꯅꯥꯀꯜ ꯅꯥꯝꯃꯅ ꯍꯣꯠꯅꯔꯛꯄ ꯇꯥꯔꯕꯗꯤ
मधु इंडियन आर्मी ना माई पाकहलोय हाइना फोर्स असिगी चीफ जनरल MM Narabaneना फोंदोखरे। तांजानिया की अवांग थंगबा डिस्ट्रिक्ट सिमान जिरोदा मतम सांगना इकंग थोकपदा यामद्रबदा सा लिसिंग हुफुगा निथोय चौंगा मरिफुगा मंगा सिखरे हाइना ऑफिशियल अमना फोंदोरकले। US गवर्नमेंट हाइजबदगी रशियाना इविल कौबा ममिंग चलबा हैकर ग्रुप अमगी मेंबर कया फागतख्रे। अमेरिका की अचौबा कंपनी कयादा एटेक कया चथखिबदा ग्रुप असी चेन्नई हाइबसी खंगलबा मतुंगदा रशियाना खोंथांग असी लौखलकपनी हाइदे। थांग नुमित समुद्र खोंनुंगदा मैगी चिंग पोखाइरखिबगी थौदोक अमगी मतुंगदा पैसिफिक लेबाक तोंगाना सुनामी वार्निंग इशू तौख्रे। टर्कीना फोंदोरकपा वाफम अमदा मॉस्कोदा टर्कीस अमसुंग आर्मेनियन एनबॉयसिंगी मरक्ता अहानबा ओइना वारी सानखिबा पुकनिंग थौगतनिंगाई ओइखि अमसुंग मखोइना मांगजौनना कंडीशन अमत्ता थमनदना मखोइगी मरी मपुंग फाना महौसागी फिबमदा लाखहननबा मखाताना नेगोशिएशन चथरगनी हाइदे। इंडोनेशिया कोविड इन्फेक्शन लाक्सिननबा होनबदा लेबाक 13 लाखपा विजिटर सिंगना चंगबदा अथिंगबा थमलंबा अदु लौथोकले हाइना इंडोनेशियन गवर्नमेंट लौथोखरे हाइना कोविड-19 टास्क फोर्स ना फोंदोखरे। यूक्रेन की प्रेसिडेंट वोलोदिमीर बेलेस्की ना US अमसुंग रशिया की महाकी लेंगमानबसिंग जो बाइडेन अमसुंग व्लादिमीर पुतिन गा लोइनना ट्राइलेटरल मिफम अमा पांगथोकपगी वाफम हौदोखरे हाइना सीनियर ऑफिशियल अमना फोंदोखरे। इंडोनेशिया की कैपिटल जकार्ता अमसुंग मसिगी अकोइबा प्रोविंससिंगदा 6.6 यौना युहा कन्ना हाखिबगा लोइनना युम अमसुंग बिल्डिंग 8 हेना अमांग अता थोखरे अमसुंग मियोय अनि असोक अपन नंगख्रे हाइना थांगजि नुमिता डिजास्टर एजेंसी की ऑफिशियल सिंगना फोंदोरकले। पाकिस्तान गवर्नमेंट फॉरेन इन्वेस्टर सिंगदा परमानेंट रेसिडेंसी ऑफर तौननबा वारेप लौख्रे। वारेप असि मरु ओइना इना खुनबा अफगान सिंग चाइनीज अमसुंग अमेरिकन सिखसिंगदगी इन्वेस्टमेंट चाउनला अहननबगी पांदमदा पाकिस्तान गवर्नमेंट लौखिबनी हाइना डॉन रिपोर्ट अमना हाइदे। हांगकांग दा हौजिक चटनाहलिबा एंटी कोविड की सेक्शन थौरांग सिंग मखाताना नुमित 13 नि सांगदोक हंदुना फेब्रुवारी 3 फावबा चटनारगनी हाइना सिटी असिगी चीफ एजुकेटिव केली रामना फोंदोखरे। हौजे मुख सानबगी पाव पिजरे। लमदम असिगी पुवारीगा सागोनदुना लाक्लबा थांग ताबु योखतगदबनी हाइना मणिपुरगी मियाम अमदी लेंगाकना वाफम कया फोंदोखरबसु मरी लेनबा लेंगाकी माइकेदगी थांग ताबु का हेना यंगसिन योखत पीबगी ममी उबा फंगद्री। मसिगी मरु ओइबा खुदम हाइबबु मालेमगी थाकता थांगता मसानदा मेडल लौरखरबा सानरोय सिंगना पाइरिबा सर्टिफिकेट सिंग असिगी बेलु लमदम असिददी लेइतबगुम तौरी। अमरोमदा लेंगाकनासु थांगतागी सर्टिफिकेट पाइरिबा सानरोय सिंग याउना वाना होनजदुना फंगलखिबा सर्टिफिकेट असिबु ममन लेइतबगुम खलिबासी लाइबक थीबनी हाइना नेशनल अमदी इंटरनेशनल की थाकता थांगता मसानदा माइपाकना कयारक हन्ना सरुक यारु उरबी नोंमाइथेम तोम्बिना पेंदबगा लोइनना फोंदोरकले। मणिपुर हॉकी की मिडियंग मखादा हॉकी प्लेयर्स डेवलपमेंट टीमना सिंदुना था सिगी मापंदगी हौरगा पांगथोक्तुना लाखिबा अहानबा स्टेट लेवल हॉकी टूर्नामेंट अंडर 17 मेन अमसुंग अंडर 20 वुमेन 2022 ngarang loisinkhibaka loinana tournament asida nupigi oina Ideal Club Tera Bazar amasung nupagi oina SYUC Uchekona winner oikhre. Hayel Young Popular Club Hayel nasilaga pangthok tuna lakliba Pradhan Trophy 2022 gi ngarang sanakiba quarter final match singda YOB FC amasung DRESS
ड्रेस एफसीना मखोई मखोईगी लंबासिंग माइथिबा पीदुना सेमीफाइनल गिदमक सेम साख्रे इरेंगबन हाई स्कूल ग्राउंड दा पांगथोक्तुना लाक्लिबा मंगा सुबह स्टेट 11 9 विलेज ओपन फुटबॉल टूर्नामेंट की ngarang sanakhiba मैचसिंगदा SMDC सोरा अमसुंग CUVFC यारिपोक माइपाख्रे थासिगी तरा तरेतगी हौरगा कुनगा मापन फावबा नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस साई बेंगलुरु दा पांगथोकदौरिबा जूनियर विमेन्स टॉप्स NCOE ट्रेनिंग कैंप ता सरुक यारुनबगी दमक मणिपुरगी नुपी हॉकी सानारोय खेत्रीमयुम सोनिया खलकले हाइदे ताकयेनगी साई स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स तलाइबा आर्टिफिशियल ट्रफ ग्राउंड दा हौजिक चथरिबा 32 सुबा शहीद मनोरंजन सिंह मेमोरियल CRPF फुटबॉल टूर्नामेंट 2021-2022 की ngarang sanakhiba मैचसिंगदा UKV अमसुंग ESU ना मखोई मखोईगी लंबासिंग माइथिबा पीख्रे था सिगी तरुक्तगी हौदुना चथरकलिबा अहानबा KPSC विंटर 5-man soccer tournament की ngarang sanakhiba quarter final की अरोइबा मैचता कैरक FC ना जेकी FC काक्सिंग पांसिल मंगा सुनोदा थोइदुना सेमीफाइनल की दमक सेम साबा हौख्रे अमदी इंग्लैंड की इतिहाद स्टेडियम दा पांगथोकलिबा इंग्लिश प्रीमियर लीग की ngarang sanakhiba मैचता मैनचेस्टर सिटी ना चेल्सी बु पांसिल अमा सुनोदा माइथिबा पीखिबगा लोइनना मैच असिगी मैन ऑफ द मैच की टाइटल सु मैनचेस्टर सिटी के केविन डी ब्रुन ना फंख्रे हौजिलो सिलकपदा मरोइबा पाउ पिजरे मिखल नोमिनी फुनिट 90 खत्तंग आरबसु वैक्सीन चादा 53.3 हेना कापथोक्ट्रे पॉजिटिव अमसुंग पॉजिटिविटी की चांग लेप्तने हेंगलकपदगी मियाम पुनबा याबगी मसिंग नहुंगना लाउथोरकले इंडोर हॉल सिंगदा मियोय 50 हेना तिनबा यारारोय नौना मियोय अनि लाइखिद्रे मियोय 159 पॉजिटिव ओइदे मणिपुरी सिनेमा न चाही 50 सुबगी थोरमदा इम्फाल दा सिनेमा हॉल अमदगी हेना फिल्म काप्ट्रे मणिपुरी सिनेमा की खोंगसत लेपखिगदौरे उत्तर प्रदेश के अहानबा मसुंग अनि सुबह फेस की मिखल की तमक बीजेपी की मिरेप सिंह लाउथोक्रे हाइदे ECI न थिंगजिलकपा मिखल की फिजिकल रैली रोड शो सिंह जनवरी 22 फावबा सांगदोक्रे बीजेपी की लेंगा ख्वादिगी मचिन थिबा लेंगाकनी बीजेपी लेंगाक न थाजबा पीखिबसिंग कया यामना थबकता ओंथोख्रबगे हाइबा खंगहलो हाइना MLA के मेघचंद्र न फोंदोरकले अमरोमदा MLA के मेघचंद्र पार्टी टिकट की फॉर्म पिसनख्रे बीजेपी की टिकट की वहाउदा अमुकसु वारु नुंगजु थोलकदौरिब्रा हाइबा वहंग लाक्ले अनोबा खुंद्राकपम बीजेपी मंडल ऑफिशियल ओइना मसक खंगदे हाइदे खुंद्राकपम की टिकट फंगबा मियोइदा पुलप सौगनहनबा वारेपनरे हाइना मंडल की माइकैदगी फोंदोरकले बीजेपी ना थुबा मतमदा सेंगदोरकदबनी हाइना कदागी माइकैदगी फोंदोख्रे इंडियन आर्मी की अनोबा यूनिफॉर्म सिंदोकपा होख्रे मयाई लंबी सदाउन की खोंजंग असिदगी मखा चथरगनी हाइना जेसी की माइकैदगी फोंदोरकले कबोई फुरुप की गान गाय कुमाई हौख्रे अमतोइना पुनसिंदुना पांगथोकलबदी हेना मसक थोकनी हाइना एक्सटर्नल अफेयर्स एजुकेशन की यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट डॉक्टर RK रंजन फोंदोरकले अमदे हौकिबा कुमजा इंग्लिशिंग अनि कुनगा माथोइदा जापान की कोनुंग टोक्यो दा पांगथोकिबा टोक्यो ओलंपिक 2020 दा वेटलिफ्टिंग मसानादा सिल्वर मेडल फंगलखराबी साइखो मीराबाई चनु मणिपुर पुलिस ते एडिशनल SP स्पोर्ट्स ओइना थौपुबा हौख्रे पिजरिबा पाउसिंग असिग लोइनना हौजिकी ओइनादी नुक्तिगी फोंगलिबा पाउसे सिंगदगी लौथोकजबा मरु ओइबा पाउसिंग मियामदा पिजबा लोइसिनजरी ताबिरिबा सिंगबो अमुका हना पुष्पारानी लाइसोमना खुरुमजरी।